bintu mbiromo setagere tutafakari because in simple way. That's why esani ndeto urainyoro yirigiri buyanga kyumuga kuya eterete gotabangaki na omugorerwa oigocha totibe bwangu tatusaba omugorerwa oigocha yetotibe bwangu tatusaba yani ibintu mbirono na ino biroje buna wone holiday ye bono tu what Christmas yani holiday ye bono generally abantu mbali bachireka kurwa chigasi cyabo bakire nkekenyoro yes baringe gaso se Mombasa uikirenka onyorera abantu mbaro basacha giteiga bali age-mates abandi chikazi ni chiaye abandi bali uncles abandi friends inkaga mze ndugu muse kwarabere Mombasa kidogo arwoti muse nkano jibunere akituire outing kano nyengo chibusonga gatembe akino tukurira kintu na twego kinaye mwisho mubero wanakia abantu n'abamintu tigambo oimukosi n'abantu babiri togenda bono town nero gwakane transport kirengento ando endo boy ikosinase ase mohogani omonene restaurant alibona se indurende bie awatanga akine ndoto ira resto kuigwara gijarinde obasoye restaurant tata bosonge town center na watenga wona ngabantu center no tokora abantu una bagoji ba misbehave no bolebi bwabo waikaga ali mungwano beka engoko ando beka nga engoke kukuru andi mubeka beka na ende nyama usine ye boli chimbaru chibuye litana obanga buya kebawe nako keberuga ikanga gina chira abo beka abana bobara ababayira rende esa bali ira bobara baji baikara seme senda kibono karati gaturanye ko nywe drink tuganyerende ndagire kore eyi adaite bayigutu kabisa basa be drink una basa be drink banta bambanya kuja abindisa baru abamu abo yera na understand ibindi byetaho kubakona kunywe soda yego se drink ne ba hot drink banganyire ndagire kwanyora bayirwa kogolerwa bajagire kusuburukania abakorie gasi wewe waita kwani unatembea pole pole chei uyu wogani kitatu utagotiga relax kanywe drink class ni my friends vitu bule bitindi kubitaka babito ena koreta iga relax kanywe bintu ndigere liwoje na ndigere bono mwagende tale usinisi mwaje uchukuba kontole ndugu yane kasi ni ya igumete ne town na baba na bako gende ko barete gende ayo ndigere iribuve pwanyoro umuntu kwiya kurageria gwe town kwa mugurira hotel kwa mwirire buya kunywe drink oja gotana nga nje discussing nje kindi kotaka umuntu na rusu kwanga kimurusu to ayi mutu kwa imeza akendo kikumaga apikuronge anyorosu kongondo nturuporonge aminu ata ni buchari maetu kibuchari aminu tena kama wewe ni mtu wa usago kwenda usago au njoro kabisa amen tuke asaizu agira are tu mesaiga libo muroye nera kure kiria ta kwe bangu sanga jinda akumse na kema tega twabie gobeire nomo igeri yoko ni nzuri amen tuke mutuna mata yes